Per mi, PAM es facilidad. Definiría PAM no en una palabra, pero en dos, sobre todo resultado y soluciones, porque es un cambio al modo de ver los estudios y cómo enfocarlos. Per mi, PAM en una paraula és immediatesa, ràpid, senzill, anar al gra. Si hagués de definir PAM en una paraula, seria amb la paraula efectivitat. Jo definiria com estructuració, és a dir, tens els cursos tots estructurats, eficiència, rapidesa, facilitat, serien les paraules que definiria. Penso que PAM és una molt bona empresa per preparar la selectivitat perquè s'enfoca en les necessitats exclusives d'un alumne. L'alumne té moltes assignatures de cara a selectivitat, es juga el seu futur, sigui per entrar a medicina o en una carrera de lletres o de ciències, i molta gent busca en poc temps el màxim rendiment. L'empresa PAMer ofereix això als seus alumnes. PAM es una de las herramientas más eficaces para aprobar la selectividad porque realmente puedes organizarte tú tu tiempo como quieras, puedes crearte un plan de estudio, puedes seguir las clases a nivel remoto, no tienes una obligación detrás que te persigue y siempre te lo puedes autopersonalizar según cómo te vaya mejor y cómo te sientas más a gusto. Home, en PAM jo crec que et pots preparar molt bé per la selectivitat. Pensa que pots trobar multitud de textos, multitud de vídeos, continguts, apunts per tot internet i aquí ho tens en un sol lloc. Per tant, jo crec que és molt important el tenir-ho, anar al gra i anar per tot el que tu vols i per tot el que tu vulguis per aconseguir el teu objectiu. Un professor de PAM sobretot és apassionat, també és proper i el seu principal objectiu va ser ajudar l'alumne. Un profesor de PAM es una persona trabajadora, implicada y que tiene muchas ganas de que sus alumnos lleguen a los objetivos que se propongan. Un professor de PAM penso que és un professor jove, apassionat, cultivat, treballat i que sobretot té moltes ganes de transmetre els seus coneixements. Un profesor de PAM es cercano y empático porque, claro, hay que pensar que no hace tanto que hemos hecho los exámenes y que hay que saber lo que os van a preguntar y lo vais a saber, pero también es importante tener en cuenta el lenguaje que entiende el alumno y cómo lo entenderán mejor y explicarlo de la mejor manera posible. Este año la selectividad con PAM. Aquest any, La selectivitat PAM.